ngo akabura bakarya ni umunyu, ariko kandi umunyu ni indyoshya itabura ku biryo cyangwa se ku meza ya benshi. Umunyu ahanini ugizwe n'ikinyabutabire cya chlorine ndetse na sodium. Ni mwiza ku mubiri ariko ukagira n'ingaruka zikomeye. Umunyu ubusanzwe ukurwa munsi y'amazi y'inyanja cyangwa se ugacukurwa mu birombe. Ntabwo uribwa mu biryo gusa kuko unakoreshwa cyane mu nganda zitunganya ibiribwa bigurishwa. Umunyu uba utandukanye bitewe n'aho ukenewe n'ubushobozi bw'abawukeneye. Ushobora rero kuba ari umunyu w'ibiheri, umunyu useye neza cyangwa se umunyu ukoreshwa n'inganda. Dore ibyiza by'umunyu ku magara ya muntu. Umunyu ni ngombwa ku magara yacu. Ugira uruhare mu gutuma imikorere y'umubiri igumana ubuhehere ndetse no kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Ku bwa Dr Valerie Quinum-Ndiaye, inzobere mu mirire, umunyu uzana ibinyabutabire by'ingenzi cyane mu gukorwa neza k'utunyangingo tw'amaraso ndetse no mu mpyiko. Iyi nzobere isobanura ko umunyu ufasha mu kuringaniza uruhererekane rw'ibikorwa byose biba mu mubiri w'umuntu. Mu by'ukuri ikinyabutabire cya sodium kigira uruhare rw'ingenzi mu kugumishaho kuringanira k'ubuhehere imbere no hanze y'utunyangingo. Ibyo ni ingenzi ku mikorere y'imitsi n'imikaya yacu. Ku bw'abaganga, umunyu ugira kandi uruhare mu gufasha amara kwakira neza ikinyabutabire cya chlorine, glucose ndetse n'amazi. Niyo mpamvu kubura gukabije kwa sodium mu mubiri bishobora gutera ibibazo by'ubwonko, kumererwa nabi, isesemi, guta ubwenge no gushigagurika k'umubiri bivuye ku kibazo mu bwonko. Ese ni iyihe ngano y'umunyu dukwiriye kurya? Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko abantu bose ku isi cyangwa se hafi ya bose barya sodium ikabije. Ku bantu bakuru, OMS ijya inama ko gufata munsi ya gramme 2 z'umunyu ku munsi za sodium ku munsi, izo zingana na munsi ya gramme 5 z'umunyu usanzwe ku munsi. Icyo ni igice cy'akayiko gato k'icyayi. Ku bana bari hagati y'imyaka 2 na 15, OMS ijya inama yo kugabanyaho kuri uwo munyu umuntu mukuru afata. Icyo kigero ku bana ntabwo kireba igihe umwana aba agomba konka gusa, hagati y'amezi 0 ndetse n'amezi 6, cyangwa se igihe afata imfashabere hagati y'amezi 6 ndetse na 28. Umunyu wose uribwa ugomba kuba ukungahaye kuri ayode, ikinyabutabire cy'ingenzi mu gufasha gukura neza k'ubwonko bw'umwana ukirimo kwirema mu nda ya nyina. N'umwana ukiri muto ukeneye gukomera k'ubwonko. Nyamara ikigereranyo cya sodium abantu bakuru bafata munsi ya grama 4.3 bingana na grama 10.7 z'umunyu ku munsi. Ni hejuru y'inshuro 2 y'igipimo OMS igira abantu inama yo gufata ntibarenze. Bigaragaza yuko abantu ku isi barya umunyu mwinshi urenze uwo bagakwiriye kuba barya. Dr Valerie Quinum asobanura ko icyo gipimo cy'umunyu dufata giterwa n'uko dukunze kurya ibintu birimo umunyu mwinshi mu bintu tugura biba byatunganyijwe. Iyi nzobere isobanura ko muri Afurika twitiranya kuryoha no gukunda umunyu. Action Salt, itsinda ry'inzobere zo muri kaminuza ya Queen Maryland i Londres, rigereranya ko 75 by'umunyu turya uri mu biribwa bya buri munsi, nk'umugati, fromage, amasosi, inyama zitunganyijwe mu nganda, ko rero byoroshye kurya umunyu mwinshi tutabizi. Nubwo sodium ari ingenzi ku ndyo yacu kugira ngo iringanize amatembabuzi mu mubiri, ni gake cyane iyo dufata iba ari nkeya, ahubwo ni kenshi dufata irenze ikenewe, ibishobora kugira ingaruka ku buzima bwacu. Ese n'ibihe byago byo kurya umunyu mwinshi? Umunyu mwinshi ni isoko y'ibanze ya sodium mu ndyo zacu, kandi iyi sodium ni iteza ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso, bityo rero ikazana indwara z'umutima, kanseri y'igifu, umubyibuho ukabije, indwara z'impyiko, nk'uko bisobanurwa na Action Salt. Kandi wabiroza, umukara, umweru, igiheri, useye neza, umunyu iteka ugira ingaruka zimwe ku muvuduko w'amaraso yacu. Bisanzwe bizwi ko umuvuduko ukabije w'amaraso ari imwe mu mpamvu z'ibanze z'indwara z'umutima. Umunyu ni ikintu cy'ibanze mu kongera umuvuduko w'amaraso, bityo niwo nyirabayazana w'indwara zo gucika k'udutsi two mu bwonko cyangwa se guhagarara k'umutima. Inzobere zivuga ko indyo ikungahaye ku munyu ihungabanya igipimo cya sodium isanzwe mu mubiri. Iyo bigenze bityo, umubiri wanga kurekura amazi maze bikongera igitutu ku maraso mu mitsi. Kugabanya kurya umunyu kuva kuri grama 10 kugeza kuri grama 6 ku munsi bifasha mu kugabanya igitutu mu gutembera kw'amaraso, kandi buri mwaka byagabanya impfu 2,500,000 ku isi ziva mu gucika k'udutsi two mu bwonko no guhagarara k'umutima nk'uko ONU bivuga. Bityo kugabanya umunyu turya ni bimwe mu buryo bw'ingenzi kandi bwihuse bwo kugabanya ibibazo by'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ese ni gute wagabanya umunyu urya? Ibiribwa
birimo umunyu mwinshi ni nk'umugati kuko ukungahaye kuri 30% by'umunyu turya buri munsi. Inyama zitunganyijwe mu nganda na foromaje ndetse na cheese byo bikaba bigera ku kigero cya 20% by'umunyu turya buri munsi. Imitsima nka gato, keke, amasosi yo mu nganda n'ibiryo bitetse nabyo bikaba bikungahaye ku munyu. Kugabanya bimwe mu byo turya birimo umunyu bishobora kugabanya igipimo cyawo mu mubiri wacu, bityo bikaturinda ingaruka zatugeraho bitewe no kurya umunyu mwinshi. Dr. Valerie Quinum ajya inama ku kwirinda kongera umunyu mu biryo bitetse no kwirinda ibiribwa byo mu nganda n'ibiryo umuntu afata ku ruhande. Naho OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ubu ni uburyo itanga byagufasha kugabanya umunyu urya. Icya mbere ni ukurya ibiribwa bitekeweho no kwirinda ibyo byatunganyijwe mu nganda. Icya kabiri ni uguhitamo ibicuruzwa biribwa birimo sodium nkeya, munsi ya miligram 120 kuri gram 100 za sodium. Icya gatatu ni ugutekesha umunyu muke. Icya kane ni ugukoresha ibimera mu kurunga ibiryo aho kurungisha ibyakozwe n'inganda biba birimo umunyu mwinshi. Ikindi ni ukwirinda gukoresha amasosi akorwa n'inganda. Ikindi ni ukugabanya kurya ibiribwa bikorwa n'inganda. Ikindi ni ugukura ku meza akantu kajyamo umunyu mu kwirinda gushukwa no kukongeramo. Raporo ya mbere ku isi ijyanye no kugabanya sodium yatangajwe mu mwaka wa 2023 igamije gukurikirana impinduka nziza muri gahunda zo kugabanya kurya umunyu nk'ingamba yafashwe na OMS mu kurwanya indwara z'umuvuduko w'amaraso ndetse n'umutima ku isi. Ku bijyanye n'imirire muri Afurika, Dr. Valerie Quinum atekereza ko imyifatire yo kugabanya kurya umunyu mu biribwa izafata igihe kirekire. Ngibi byo wamenya ku byiza ndetse n'ibibi byo kurya umunyu twagarutse muri kino kiganiro. Ntugire udakoze subscribe niba utarayikora, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.